Mayam bukumzari adom neng biribas Impact News ni ay Joyshree Usham na Impact News ki manung hunada taram nokchari. Ngasi ke discussion asi hawdok nga ihan hanbada sajibu nongmapan machairaw bagi yafa paujil miyam na pizari. West Asia ki conflict asi nong sum hengalagli mai escalate tawbase sum hengalagli aduga khwaidagi dangerous oiba phase amada yoslagli haibada haiban mathogloi hawjikti energy infrastructure Iran da leiba energy infrastructure is the US and Israel na maina attack chathakre hojik hariba infrastructure si asaluye special economic energy zone aduna sikumba yamna chawba malengi khwaidagi chawba natural gas ki reserve asrize attack chatharakpadagi magi retaliation da Iran nazu Qatar da adu mogi energy reserve Qatar da zu minus strike tawgre Qatar gi Ras Lafan industrial city asrize attack tawgre aduna hojiksi military conflict gi hendograglaga energy conflict rom doina economy warfare rom doina changlaglabani aduna khogi malem gi oiba oil adagi natural gas supply masi yamna achowa pressure am da leirabani aduna masi gi manung zai da khone India da yengpo matamda LPG ki price si handa ikui dina March ke ahan bachel da price si hengat krabani adagi emergency supply measures mayam activate tawba ho krabani aduga akoina black market ta masi yole khole asi curb tong rabai da makta measures mayam activate tawba ho krabani aduga but at the same time India legang na di there is no shortage LPG gi ogera gas petroleum products ki shortage leite haibagi adugum basum laigrabni aduga Manipur makta da ngarang makta da koi kafin PD gi site gi control room admaina set up tawkre black marketing tawdana ba hoarding tawdana ba inada huzki harba LPG aduga petroleum products magi Sidaiza shortage laite supply laite na dum lenga ki site ki assurance dum pi duna lakli adu at the same time assurance pi but targa su atopa lokhalagli ba khongthang mayam price hengalakpa dagi emergency supply activate torokpa monitoring system kuma set up torokpa duga handa ki latest maina Iran amadi Qatar da magi energy site das maina attack tatharak pasina akhogi India si masigi energy crisis asigi parama oirabra aduga India su alert from thoktabra haibigi adukumba wakhalonda pujarak pangasigi akhogi topic ni Iran war turns energy war India alert aduga ngasigi akhogi panel members na ahanbada ahaki right makta election biriba oza Dr. Fariz assistant professor Department of Political Science DMU oza butaram nokchari Mayang model election biriba oza Ningthoukhongjam Satyajeet chief bureau UNI oza butaram nokchari and on my extreme right, election biriba oza Chongtham Bijoy, socio-political commentator oza busu taram nokchari. Ngasigi discussion hawdokcha basi ahan bada oza Chongtham Bijoy lakchage oza huzki. Okay. Oza Satyajeet lakchage ahan bawa ngasi oza huzki akhoi energy infrastructure this mine attack torpa world gi like largest reserve this mine attack chatharakpa aduga akoina in kano India da yengagadi akogi India gi lengak sina no shortage of LPG domestic supplies that fully protected oil and parliament the bahawa the mine high ki balai gre aduga prime minister na phongdok pasi hojiki panic create tawwa mioi kharana panic create tawraga sumaina thokpani hairi do akoina media report yeng pong matamda mafam kharada di hojiki gas ki cylinder ngai bada lambi my queue se sangwandana mi je cardiac arrest tawraga sibagi pawju laikre aduna oza kamai yeng bibi yabagi Manipur makta ju mine control room set up tawkre do khoin tajabada hojiki hariba number si ngasi makta da khoina phone try tawraga tawjabada number ahum maksi ambawa kanam ta pakhalakide cherau bagi suti lebizala but crisis matam da bu pakhaloidra haibagi adumba question ju yam chauna hangari oza ga phum ka thambi akoigi ngasi gi development ma hajake ko haidi ihana bada chak se thong da biya de ko nuksi da je chak se ayuk charaga suppose muslim gi nungdang ngahak chara hem ba sukai de na nuksi da je lepa sukai ya de ba sumai da udna khugi gas adagi chak thongna ba petroleum city he what but the crisis yam tu tholakani adu masi gi crisis yam tholakani to badagi Iran sum lei bani na ngasi gi development da ngasi akhoigi state of Hormuz se Iran ga Oman ga nangna re kwa direct Iran gi sunati Oman gi sunati kwa adu su yam mabani gi yam nakna lei bani na plus yam nakpa pore sidi muina nu control lei bani na mabani se yanada lei ba matam da ngasi se prime minister ga adagi Oman gi Sultan Tariq ga ngasi
wari sane aduda Oman da attack tor iba khali map se India na officially ngasi condemn tawi hana Iran da to ki khol ki du di condemn to de ko ngasi tarik ta ngasi ma wari sanaraga akhoi ki Ramjan ki chara hen bagi message pi aduga condemn tawi officially ari ani subada ngasi se akhoi ki ngarang ngasi se na akhoi ki export ki keno se suppose export ki shipping ki keno se da India na akhoi ki port product pusin to kan se da port mang basing se masiki March 12 phogda akhoi ki chakki ba ki mang ki 100% security pi ni India law to export ki kai ki sigi samudra ki kai ki se ari ki next numit khani ki amu 95% madu ki export ki benefit khara I think asagi kano ta handana mi de ki dana ba kai no machi chali se merchant ki kano ngak tane ba ari ki ahum subada ngasi se akhoi ki ngasi se hoji kuiting ai da kano tawi hoji ki loi de ko hoji ngak ki mang da kano na Gulfing ki kano se Gulf ki kano se da no problem maina Minister Lautoi ko Minister of Ports na Special Secretary na kaim ta kai de ai ngarang su briefing pi na su pi ngasi su pi aro ngasi ha se hojik ta akhoi ki Indian flag puraga chapa mafam sing se hojik loina safe oi kaim ta kiningai leite aduna India da panic kaim ta lebi kanu karim ta kai roi aduna hojik lai ba hi myam su lai aduga andop atopa standard lai myam se yam safely loina lakani have assurance amasu ngasi gi hojik tokiba press conference ngaki mang du da habit pb ko aduga masina taba khoi atop another issue ma khoi yankanda akhoi gi India si akhoi gi kano se akhoi Manipur da di LPG ni khoi thanga lakdoi se India da masina taba domestic tagi piba ya ba se problem da push to na ba last few days di amkan push to we hajab tar India na haji ngasagi amoina PNG hai ko akhoi yum da pipe lakpase aru Manipur da leite aduna within the last few days is da ngasi ngara lauthoi se sumaina approval lauge haiba arigi maski thabak to base yam thuni yangsalo aduna mi sing se yum de LPG pu bai mohta masi ona to biu wasi yam kanna hoji India gi yam kanna hai ko masuina masi yang kan da khoi no je pa du se India gi LPG ga petroleum ga poche khena ba amsu khoi no udaba ya de ba LPG se di ngasagi storage gumba kaino gumba se mading hang ne bhai yam thuni yaro yam thuni yon ki ba yam kuida thamba poton ta ba whereas petroleum gi yam sang han book tawrani India da yorani refine tawrani mari yam gradual process aduna hojiki impact se petrol diesel petroleum products ji hak lei giro ba whereas LPG de hek lap ga yon ba adugi process tu ne ba aduga 60% ti mapandi pusalak tu ne khoi ji ko aduga 40% na akhoi sada production tok jabani aduna PNG sida push tawraga mapandi pusalak se handana ba madugi strategy akhoi ne lokhali aduna mayam da panic buying le biganu khotpi ganu wena sima ama haiba adu hoji akhoi ne hoji uresina akhoi ne hoji lawse kadai de gino hadi 60 hadi akhoi na percentage haiba di yam da ba manba 40% 60% is have India gi number of consumer yeng ro jeng sai India number of consumer se have hang mane ko India se have ya me India le number of consumer se India da 332.1 million LPG consumption le customer 332 consumers million consumers alchi mathak sida mathak ta PM akhoi gi UI gi akhoi na government pi ba se sina 102 million le aru tarduk aduga masi manung sida India da piri ba LPG ka ki myam se 90% ti yum da sine yum gi domestic aduga adi suppose akhoi samna ha tara pi ma tamdan mapan na kanogi domestic ki aduga one sina business ki suppose restaurant gumba kanogumba da sina bane ba aduna masida palaktoi se akhoi gi million myam se aduga masida sida LPG da hojik yam thun impact lakte sina kaina kan da LPG gas ama loba se yumam da ani na par ne ba aduga ama sina mayana parise go mayana parise 1 month cha paina pae 2 month cha paina pae hadi ngasi lawraga ngasi lobe pot na teba khakoi di sakhi aduna je warje February 28 ta horkoni na hojiki Iran gi kano sigi taklawna thieng bodo thieng dream kaino da agi yum da loksalure plus ai backup ang galei aduna next 45 days and pass yam roughly ko 45 50 days de ngoda safe oidi hai bisi me am paris ai cylinder ani lai tam da lai tam bi khangdre ko cylinder ani lai bagi di adune ba plus masi barak sida government na paris na mi se kirak pa bam lai ba kirak pari suppose akhoi gi sira Manipuri am toy thengnei blockade tawdi petrol pump mamang sang denga production bido hoarding se masi hoarding se last ngasi mi briefing da hai se last 3 days se masi da yum chalaga lekai da akhoi gi hoarding to bra hai ba se yam kana check tawi hai ba mal hai aduna moina hai ba da about masing se 1500 to 2000
mayada akhoi cylinder pharam ba kholam mayam se muna chatla recover to all India gi ni ko hari yum amada pulap paisalamba distributor meta na toksalamba kire na ina pulap lesson ba paisa pai ba kauna pulap loksala ko ni jon thona ba to se masi tawna ba yam to masi masu thinge na masi ki measures me am ja hai ba adubu akhoi na last year to si 60% di mapandi la ine ta joisha yes mapandi la idu 1% 2% hai je som de million da ne ba mi je million da solak to ne ba they go jaws ki 60% ri manung da 40% is Strait of Hormuz de gilak pani hai aduna hojing makti akhon immediate danger do uda batar su langa ki side gi panic to bigano haina hai batar zu measures me am de lakholi bni na mai imports ju yam thina hengatle hai bagi adum ba pauzu lei bani na measures si locally bni na in the near future crisis lakadore hai bagi mi pai bdi lei bazala duga public tadi dum mi pai dana ba hai ri bazala मुइन हाइबदना क्वेश्चन ने गवर्नमेंट की हाई पैनिक ऐसे क्रिएट तब यादेब क्राइसिस से फना लेरसु अखोई लान तबद लान मी चाम सिरसु सिटी हाइजनलिने अनि मी की आइना चाम हात मतम मी लिसिंग अमा यगनबे हातोइनेब अद गवर्नमेंट ऐसे पैनिक थोक्तनब मिंगोंद पाखतकनु एश्योरेंस अपीबसे मागी दरकारनि हान हामबद अनि सुबद क्वेश्चन अम दितवेब क्राइसिस ति लेरे से स्टेटमेंट खुदिम द यावेब हाइदि स्टेटमेंट ngasi ju hai ngarang ju hai nahan ju hai ko ari crisis ti lei re haidi kai no kan da lambi du da thatla ba bahom du da no mai kap selak ba du da irang lei ba adubu akhoi lai ba yam phamna Oman ga Iran ga se Oman ga Iran ga che China gi adagi India gi kano da ri moi problem create tok de ba adubu India di Iran da gi am ta lote hana lorami adubu US ke pressure da gi India se US pressure da yam chali go US ke pressure da gi Iran di loram ba thau nu loram ba loi tokra yam good friendly relation ni go aduga si mari di katang di leina dai sentence amtang akhoi gi India ga Iran ga gi close da mayam na sum naina ba si da na sum ye kan da as a student of history Iran amasung India se kyam close oge kan da na Iran India se Indo-Iranian civilization ne ba khoi si moi gi closeness akhoi na moi ga phana inthokner su moi government akhoi yam nungsiri se kari gi no hai government na hadi yam kadi condemn tawte da na Indo-Iranian civilization ne ba khoi ji hadi in akhoi gi civilization da suppose samna har da akhoi Rigbeda haina ihana Hindu na paina mo sumna Avesta Zoroastrianism samane amana Muslim chakibani amana Hindu chakibani mabani se ethnically genetically samana ba civilization am de horakpani haibase mase understand tawraga moina akhoi se nungsi madugi lab hadi government manungi nungsina da su praja ge nungsi bado madu Iran madu feel to badagi moise pro India hoi sudum oi nai thamjak Thank you so much, Oza. Matang wang si ha Oza Bijoy Chongtham lak chage. Oza Oza ki West Asia ke conflict se nong nong isum escalate re over 1000 sigre aduga Iran gi moi supreme leaders ma am matang security chief matang loi hat patar ga zu han banai dana moi sidum retaliate se dum chathari have di aduga energy facility da zu minor attack tork pa aduga retaliate tawagi pawju mayam leire ado ozadai khangjaring baji hojiki hariba conflicts days da US ke backing am chawna lawribana Donald Trump magi decisions days da mina magi own countrymen na bhawa yaning da basu yauri aduga swai zoza kamaini bibiya bage aduga hojide Ukraine gi khutsu mazu amka yaw ba haidi mana drone ke kam yam supply tawraga backing mazu piriba adu swai da kamaini bibiya bage hojik hogi Iran ga side lepa Israel America taroriba lanje akhoi US amadi Israel yam satina miscalculate tawrureba makoina khalamana mo intelligence report yumpham moiraga Iran gi supreme leader Ayatollah Ali Khamenei halaga di regime change la ani na adu bukto parureba aduga Iran gi di adugum tholokpa yai na makoi gi hiram khodimakta akhoi gi leadership se 1 2 3 4 and military se 1 2 3 4 nang haladi mathang da nang oyu nang haladi intelligence ki jo any organization khudimak se adumai sindu o lei greba okay ara Iran gi military system se akhoi yam kan ba independent ba kuntra mathoi unit thameba kuntra mathoi unit che Tehran ga pau phauna da ba akhoi Ayatollah Ali Khamenei lingda kai gamba landara di si tawdabani na man tarum order me am do aibado adu chatlaga leibne masi amron daga Russia gi dead hand system haiba dugumane dead hand system di Russia gi nuclear weapon silos kill me am che Moscow gi leaders log matkar khadi automatically samerindil riba nuclear weapon jo kai so mo gi enemy hana targeted to adu loina hanba yeno bado amukta mutna ba sigi manava system da Iran gi di yam mamang da waling de ona singreba aduna moina miscalculate to was da kamai to geda Iran gi missile gi strength se
सी कमनमेंट अखोई खंगेबा चाही कुंट्रा सिदा मोइना hypersonic missile precision leiba ragi maru no drone mogi drone je Russia da bukta supply tarame Ukraine war da ko yam effective boina sigi systems ma angak phangna chakhot kre underground city semaga leigre ara latest akhoi moina reveal to da akhoi Persian Gulf ten samudra leido samudra gi makha gi lemai ji makha da surung doctor ga ada latest akhoi missile khwai latest eba sathi bje thamme ba hojikse hariba missiles di matak ta nuclear weapon thadara su thuai ba ngam da ban natre ba sina mo khoi gi arrangement ni adagi ngasai aina sum lag ba khabar yoram da Donald Trump na akhoi gi Iran da ground troop thajan da akhoi ki de hai ba thangai sing badi mayam ki re bane ba ground troop thajan ba changa yaro shichai ro dine ba masi Iran gi geographical terrain chingna ko sheli aw chingna moi ko hai di sing ji Iranian ching sina divided or ga di khang de hojikti Ayatollah Ali Khamenei sigi badi satina unite oi re ba adagi hojik lai ba Iran gi supreme leader se Ayatollah Ali Khamenei mai mapane sigre ko mai na pi sigre macha sigre mama ju sigre sigi mo no ji yam hena sathi ba revenge ki mode man lai ri ba sida America na ceasefire to no ba na Italy di kari di ga mama tha da ma loi na ma reject to re ba ma khoi na hai gi ba si lan di noi na hore loisan ba di akhoi loisan akhoi ku si de loisan gani na yam clear cut to ri ba clear cut to si da hojiki ngasai gas samdi oil gi matang lak ba si da mayam khanadi se Strait of Hormuz the blockade to si kak ta khanai ba hojik Strait of Hormuz hangdu agasu thauga gas ka problem adum leidore ba Gulf country the ladiba refinery maruna Saudi Arabia gi Aramco kaina am chau refinery chau sing je basi akhoi gi lanji early perteloi thugai gre Iran moi sing je samjan bada tha dana chahi kya da chang do pone supply is once disrupt already Strait of Hormuz blockade tawri aga tawbaga loina na hangdo ga so hari oil facility loi thugai gram ne ba masida India gi oina yam ngak pan oning bam na Iran India gi gas wo jahaz aso wani thadok pire pasida moi state ne mo loina de ba moi ambassador de gi kari haiga da masi India government gi diplomacy na kari na thadok pan natte India da pro-Iran mayam lay pro-Iranian citizen pomi kayam lay makhoi phibam de yenga ngasai citizen haibado ariba khoi historical link lay bado aduna humanitarian ground thadopani hareba humanitarian ground thadoppa hari se akhoi India government de acho insult neba India government je hoji magi on praja da minimum neba makhoi diplomacy gi power na si thadore khotore kaina whereas madu haidna ban Iran hana wamang yan thokhreba somai tawring sida hojiki lan ji military target khatta natabida economic target maruna thau gi nataba atei economic target yam chawna attack toreba khudamona hairabda 17 March nahani ko sigi ayuk pungani ga menen di phu manga da akhoi ballistic missile tarani thoikak Israel gi Ben Gurion airport is the minute ani gi manung tai minute ani gi manung da missile train thoikak missile train thoji ko ai ta ga war he tara yaw bunga tane adadi chama kunni ko tarai se chama kunjina hit tarai se kamai to ga akhoi Ben Gurion airport is Israel gi di only mapan gi world ga link tongna ba international airport ne ba makhoi gi airport macha ni khalai amana Haifa amadi Ilat adada achawa white body jet tawya de achawa military jet tawya de moiri pankha pamna plane macha masu amadi jet macha gi ne ba ada masti tawkhriba damage minute ani se tawkhriba damage akhoi gi dollar billion 12 tagi trawa ki damage ne ba missile mari mana moi airplane chenpham de tare ara moina toromba kom je meter 35 lawe ba haiba ta yam kuina airplane packet pa ta ba yarore ba atopa missile ahum mana kham dana lebe airport aircraft mayam do adugi jaga da taeba adu the mang is total aircraft atang ba amundal million ahum degi mari go piba white body jet che masi humdro hum de mange ba loi na mai na tumna sa ko adu mai na tumna chak pai mahuk da ani mana terminal building da tai missile ani mana ani he je war he tik kun thol ka da ni ko thola kanda madai da
mi kaya no 87 la kano sibani adiga atopa ani mana fuel storage thau airplane thau thamanu taiba mangi ba paisa ma po amana ATC da tai akhoi air control towards da adada ko manga hatli sani ko kontra marisi adada yamna luri se hojiki airplane man je Lufthansa ki yawre British Airways ki A380 na wali khoi chaw mari yawi ko ati de me Israel ki su kunhundo yawi Israel ki kunhundo military aircraft waktane fighter jet kari kardi nate achauba C-130 Hercules kana haido adugma transport achauba si yawre ba Ben Gurion airport se pura hojik tha manga tarko sina ba yaroi semgal laga sina ba yaraba matung da buktane moi do hojik problem am lai reba maram di insurance company me am jina Ben Gurion airport ta taga da ba adigi paiga da video ko insurance pira roi hare insurance cover to ngam roi na aro airplane sims di insurance yaw dragadi pai ba ya de illegal weba aviation sector da yam thina chaw thin thaba aviation sector da ngak na ti aviation sector ma gi passenger phone ba khot ba adigi mang ba de Israel ki tourist medical lakadaba supply lakadaba adu lakadaba mana puthok loina mak che block taraga Israel de hojik pura isolation da leiba chap manaiba masigi kairi ba toiri ba physical damage me am do adugi maman mota pathoju phana yame adui makhada moi service lepagi Israel ki economy da sokado se sidi adugi madik yame landi moina hana kapa hawraga hojikti dui consequence moi ni hunde loishaning khaluba yes adagi hojiki insurance company na amadi waste na hangeba na khoi gi air defense system mayam do kedo horge na adada Israel na kainoni air defense missile kunthra mathe ka khatleba ko makhoi gi arrow adagi David sling adagi atopun iron dome machina koi short aten me missile danger ba asang bagin adu lei reba kunthra ma da se ka khot amata intercept tongum deba karina da Iran gi missile singsina sigum bai da same saraga radar na natraga patriot missile na track to bungum da mathanta mathakta pairaga taram de kan mamai the koi na koi chacharaga ngaholaga dum target di chapchana paleba technology se Iran gi mayum da homemade kano chin hen wang thokreba China natraga Russia na mateng pangabe aduna atopa question ni ko aduna sigi lanji phibum lakpada hojikti Israel na thengnadi se mogi Netanyahu prime minister sire cd na yenadi duna yam controversy le anyway hima hingam masu orsuno maram ma dandi kham chong phangbam darkar lai ko aduga sire na siam kan hainadi Israel gi di ma siba kan da lin makok kakpadong taweba makha je ti ludri ne ba Iran ga mana de ba moi matham hala jo ayatollah Ali Khamenei hinging da silami se 1 2 3 4 ji na paiba matam da atoba 4 ma leadership ki line je tatna ba command system tatna mai thanam me ba yamna far sighted oy mo je America na sang na sanction tar ba ki halapagi moi si develop tawri ne ba adagi hojik si yam maru ba na Hezbollah na ngali tan Israel na phubiramba Lebanon ki south tali ba se sina kapakpa missile je Israel ki mainland da bari tare Israel ki air force no mo da khare attack tawi hotel laga khare tawi Israel ki air defense system je collapse tawre ba Israel ki maru mapangan je moi ground troops na teba mo yi kana je superior air force lai basine ba superior air force lai jaraga su radar kar ka loi no mamitanga amnina moi je hojik yamna khudong cha da phibam da lai adad mayamna kinari se pakhatnari se akhoi Israel na siram dai da aroi boina moi nuclear weapon lai ro sina ra kadai na khanai ba masi makhoi na season ragadi nuclear weapon lai ba makhut mareng chapa lai ba mayam se lai ri ba North Korea gumba China gumba Russia gumba China gi ne Iran ji maru he ba Iran kari gumba tu ragadi China ji ju khudong thibam laktoi ne ba maram maduna Israel si mayam na war monger ne prithvi dangerous state no oire na khanarabani nuclear weapons je moi he ka pa horga de moi da manga tro tarani si soidrabani ko adaga khwari maru ba Iran se yam mature ba leibak ni makhoi gi nuclear weapons je leibadong tawre ba haidok tabida leibadong tawre haibagi pramandi lanje hodrangi namit kharani mamang da Iran da 4.2 magnitude johar ma hagi ba masigi johar je expert singna haibada natural earthquake na te nuclear weapon test to bani na kan chingna re ba adugi mamanda amuksu makhoi gi leadership na hagi se
we are only a few days away from the bomb. Adabu moi dharma ki karima restriction karana nuclear weapon saroi le ramani taroi be film chudi ekhoi le ba hingner bing nuclear weapon pai do ya drain hare ko adu sumai sum leiba mayam ji development da Iran gi nuclear weapon leiba dong no tawre adu gi mathakta North Korea na su natraga China na su lo na North Korea di phone pi gi hare ba sigmo khudong thiba mayam ji gi marakta hojik chi akhoi gi Benjamin Netanyahu na mana hingi yedan traga hingda saring edra khangde Ben Gurion airport ki akhoi security je koi pi bang maroi hai ba safety way je si hairom ni na kaino loi withdraw to insurance withdraw to na Israel gi airline di maming do EIL hai kan ma hai ni masi almost non existence level sida manga economic loss akpani Israel na masal putho amba magi mapangal oiriba mapan lebak tagi procure to we have a Kuzukulai at the Pramaxe Ben Gurion Canadone, Haifa Porta, Adanigi Port Amalerami, Adasu Mamangi 12-day water, Iran and Misalmi other to eat to Igram Neba. Moino Hozik Gaza the Toromado, in a work Hozik satellite with the Gazana, no Israel, another 2 minutes ago. Never Hojiksi Iran target the race Benjamin Netanyahu Sidre and Tonari Marxda when a commercial target may not toxleba hotel Gumba, Kari Gumba, the Canody Arab labor sing the Su American ship high labor hotel target of Sulapase Argo Yam Hobachi and Zamna America gi Gul Taleramba Mohena Hoi no Akpiri have a Mogi base Miamse. I could even Dre, no Iran, a woman in a hando crona. I am a don't know. Evacuate me, I'm don't Are they quite getting up by the Handaki Lance, the Iran achievement day? America gi Masalam, town wherever aircraft carriers say, see the Abraham Lincoln, I say, Soga, kilometer listening Matana Handokre, the same even Lona. Ramasi Lupok, similar Lupumadi, America's soid and nuclear weapon season the Ikaiba. Nuclear weapons in a Patari, escalator, global war. Yam nuclear weapons in a civilian target, but civilian property, and this Hokaneba, Iran military to Mueva, Mudi Kalaga, Amakada city by city, same at Hamureva. Thank you so much, Ozama. Was it Chinani? I'm closely watched Torchina, Taiwan, Matanga, America aircraft carrier, battle group Jasmine, Togzilla Chinada. Kihelmanina. Was it in Anakari Hageda, Israel, no yet of the quite ure, noisy Takala Kira, 3 heavy from the lake graver, America moral down the weber. She booked them again first of the day. Thank you so much, Rosa. The US key President Donald Trump, the Lord Pokongtangzi miscalculated or Badugamana Kaluda Badu, the consequence Mayamzi, Lakli Habegi, or from the media reports at Mayama, Manitopagi, or Paus Mayam Lay Reduga, was the key Israel Gi PMZ Mazi Hingi, see Habegi, AI generated video name Makut fingers at Tarupali Habegi Duma, controversy Layaduna Mazi Hingi Rasi, the Bradu controversy continues. But thank you, Wanga was a Fariz Lakjagi. Oza was the US when a superpower ni am chow ni hare do moi president na lor Pokongtang zi mai countrymen bangno ba condemn to ba yaning da ba pongdo bus myam le re duga superpower na back to ba siguma conflicts re is yam pick la ba Iran man retaliate to was yam thina strongly retaliate to pa ado wise da oza bijoy na pambi da US China ga Russia moi na mating pang bra duna angle of ne ado angle da pasanjar ke do oza wise da moi gi role do kamai to bo ge khar thambi hoi mamang da yam kana high gre panelist kano gana yam bagana China ga Russia ga gi role sida under focus to se haba haibadi Iran bu kana na support tawri mokoi asuke matik resilient oina mokoi na fight to bungam mi se kamai to no haibadi moi da supply to wir bra je kuzukulai ga ji mani ahan da Iran gi masagi magi production maroina missile technology se adum 90s da gi hona ma se maroina 2003 Iraq war sida US na attack to was swai dagi hona moi missile program se sophisticated oiba missile se laikre maramdi missile program sida invest to was ina hena cheap oiba at fighter planes da kaida thajan ba matam de magi budget cha chukematik chawba aduga madigi limitations leba aduga magi koi gi ideological kenosima structures mo political social economic cultural structures sima lai
hojik Russia ga China ga sida Russia da hana lakjage Iran sigi relationship se Russia ga ke United Russia gi magi sphere of influence ta Iran se su lay maram Iran se Asia West Asia di oijaraga su ma se Central Asia ga su Russia ga su hadi Eurasia haiba sigi magi part amada Iran se as a civilization oina su lakpanina hana dage hona relationship lay Russia Soviet Union adi mamanga Russia na Russia na Ukraine da 2002 da attack to matam da kanona America na openly Ukraine da magi missile tomahawk missiles adagi atop radar systems real time battlefield intelligence mayam je phone na piye aduga paisa su Ukraine na resist to ngam na ba madu Russia na phajana khangmani na magi su moral ground na semkat level adubu America US na Ukraine da attack mating pang basiga Russia na Iran da mating pang basiga open oiraga su open gi explicitness haigadra basi kitang di khene Russia na kitang back ta chatlaga tawe openly ai mating pangani haibadi nattaba but mating pang gi khudam moina ko gi hojik YouTube ta ga yam tawriba Sahid drone haise Sahid 136 series second generation le masigi Sahid drone se 50,000 Ukraine 2023 swaida Iran na Russia da 50,000 piyaba 50,000 se piraga moigi technology know how se Iran na Russia da pi aduga Russia sina magi high cost weapon missile seasoner badagi hojik mana ekoi drone gi swarm gi technology ma Sahid missiles dagi yam Sahid missiles approximately 10 to 15,000 US dollar changevo whereas American drone gi moi sari jina kaino haka na moi se 50,000 dagi na 100,000 haidi dollars ma changevo economically ado Russia sina magi Iran dagi technology lauraga Russia sina magi home built technology ma maming atopa thola kan Ukraine sina ba hogrevo madugi achauba kaino man Ukraine gi Russia gi kaino sida tilt tawraga Russia da favor tawgreva aduna economically Russia sokteba masigi reward haigadra Russia na handa kaino da Qatar da Bahrain da Gulf countries sing da akogi expensive oiba radar system makai se akogi drone tawraga Iran na thugai ba sida masigi real time intelligence se China ga Russia ga na pibani maroi na Russia na pibane maramdi Russia di Soviet Union matamdagi US ki military expansionism NATO ki military expansionism ne ma deep research aduna Russia da laiba intelligence piba yaba makai makoi gi kwaidagi magi kano se Iran da pigreba aduna Iran da pesa piba gi wari natte magi already drone gi missile gi technology laire real time signal intelligence size ado hoje US ki president Donald Trump magi China ki visit si thinda baje masina maram ko gadoi zala aside Donald Trump na ikai bedagini maram de mana ngasai koi mamangi panel ani suba panelist so kana so haibi kare maram de mana haido ure war se yam thuna swift war tawni nong ni da first hour da du madi win tawi ga hai kare underestimate to yam na underestimate to miscalculation ma tawro du da ngasai gi khwaidagi triggering point se kaina haba kanda ngamaktraba Iran na sumaina retaliate tawraga US sida asymmetric warfare da US ki economy US ki petrodollar ki 52 years ki dominance sida systematic id with low cost wars Iran na retaliate tawrakani se Trump na khangda ba di sungoi oi roi khangna mana ke haini akogi angang da ice cream chaganu har angang ni experience tawra nara khangi dana adugi mong ni khangi ni gari kana thau haraga gari kana thoraga accident to adorga su gari je 80 90 dum thauning eba thora kana isoi haeba Donald Trump is like that childish never aduna mana du khang pada latest ki magi triggering point ji kaina kana Strait of Hormuz da changuraga magi war vessel mayam je changu targa di Iran na mine kai ka leibisida akoigi asokematic asi ana je thola ani hai ki bidagi mana atoppa makai magi NATO allies aduga China Russia makai ji da loi la aduga no koi mating pangbiyo haibane haibadi kano soira akanda na mayam akoi blame tongna ba mana bi thi bane so nobody responded China di laira na nobody NATO gi member UK respond torok trabane France respond torok taw masida ikaiman madagi ma se China da chatta bane haibadi kamaina kari tawra chakani mana di war loiraga April da chakani ga na mana March da natraga February da khalamba yai hojikti war se extend tawdore tawdorom ni na mana China chatlaga kari tawni habase because China na sigi wa kwaidagi Iran
Trump Netanyahu amusung Iran gi kano siga war sida hum sigi kano sida ani sigi war sida kwai dagi beneficial oiba economically strategically beneficial of China ne more than Russia. Where does India stand? India di loimakta yana bazu mali amga phone nazu yada bazu mali haidi mai tai se adu marakta chaptoi ribra kamai tong India ki issue sina adu India ki to lactring edane China na kamaina tungi jai hai ge ba aduga Trump na chatri sigi maram kai na ha kanda China sina 2021 da Iran ga 400 billion gi kano ma tawe ba asi haidi Iran ga no ma US na Iran da smaini hit taw ne China na predict taw ma level aduna oil quite the cheapest oiba afaba oil je Persian Gulf tagi kano ne Strait of Hormuz tagi lai je China ne uninterrupted aduga China ga sigi deal sigi matungi na quite the lowest 2021 da tawgiba rate to the ne piri aduna handak kano da China da chatli je no muda 11.6 million barrel of oil per day je kano da China da chatli China is getting aduga ani suba strategic sina kain ha kanda Iran na kamaina respond to we aduga Iran bu defeat to na China na karam sorry US na karam weapons in yo se masigi real time se China gi di ko gi video game na te magi di real time da magi di para ne haidi magi ani khana halaga mana ching mathak ta lera kan study to so it's a study book ne makoi gi the US ko ga to tar ga the US na first magi strategy si kari no magi technology si kai no ha ba se sima aduna China na kwai gi gain to aduga India gi wafam sidana kai no ha ba matam da India sigi asoi base kai no haba matam da ai seng na dum haizarage akoi gi economic factors yinga kanda amasung Trump's ki magi akoi gi unpredictability nature se masidi yinga kanda Trump ki magi hojik Stephen Wall thai dana akoi professor amna Harvard professor amna hai mana kai hai kanda Trump US ki hojik Trump ki makha da leiriba character se predator hegemon ne hegemon khatan te predator oena mana mi se mana haibasi yari matik mangondagi extract to na ba India da for example say 50% tariff power mana thamjalle 25 plus 25 ada India na yield to ya ki bedagi kamai to ga kanda India na Iran dagi thau lai no ha lai tre adai ma amu adu lepte ba Russia dagi amu 30 days waiver pide gaina haidina lining le admain ta aduna mana lepte ba aduna India gi magi boundary se magi respect ama Trump ki administration US na tawdev tawdri matik mana mingon mi du dagi sympathy na traga mi du da respect oi bana taw aduna resist tawragadi mana mi usit level resist tawda yield tawda tawtaragadi amuk hena ma mi du bu chaithing di that is the nature of Trump administration US under Trump masibo ko na predator hegemon na akoi na te Stephen Walt na hai masida India is victim oi rabane India se yield to ne yield to se marugi nitty gritty the government hena khangam bayai but as a strategic analyst na traga as a student amoina international politics ki akoina yield to utaraga de resist sigi nature se akoina study to da bida yield to utaraga de hoje akoina so is kam so ke han kanda Iran se akoi gi West Asia na teba Middle East na teba Iran se akoi gi neighbor nebo Nasagi koi tamona so habi civilizational link haibam lay madugi beyond akoi hoji ji yeng tar ga so akoi gi se Gujarat ki port tagi Kandla port tagi Chabahar port so India hoji withdraw to grabani yara roi hoji say some 500 nautical miles ne adun akoi gi di direct agi kitchen da bedroom da agi kitchen da hit tawraba ne aduna US yanana ba haina chatpa matam da aigi kitchen da hoji problem la abane maduna achauba political pressure ne hoji la ise maramdi 2014 gi mamang da 2013 da election tawre cylinder onion price hengat to ne hoji ke price hengat pagi issue khatana teba phang da bagi issue la abane thank you so much akhoi se kayam yamna so age han kanda nasai gi amang atongi sibu akoina kai kai kanda economic model of foreign policy economic factors in akhoi foreign policy gi determinants me am the economic ki aigi ahong achau sina namga chatlubada aigi principle du thugai bane aduna India gi energy crisis se structural ni masi incidental natteba kai na akhoi gi 80% import se Strait of Hormuz Iran gi Gulf tagi lakpane US tagi lakpane te atopa som tagi Australia tagi lakpane te aduna akoi gi asoi ba hu basi kai no haba kana akoina yield tawruba adugumba president adugumba administration amagi makada who punish people who actually yields aduna akoina
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯟꯊꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄꯥꯋꯔ ꯌꯧꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯣꯋꯦꯁ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤ